lento sikhulu. Hallelujah. Uzofika kuyathi iBhayibheli ngiyazi Genesis to Revelations kodwa ngaphunyiswa ngabantu bakulento kuyo. Athi ngibafuni laba bantu bakulento kuyo. Hallelujah. Lithi iBhayibheli ke babathola bathi ngoba kuDaniel ongumuntu ogxilile entweni yakhe. Uthandaza kathathu ngelanga uDaniel bethandaza ekuseni emini ntambama. Lithi iBhayibheli bakha ke umthetho ukuthi umelane noDaniel. Sebewakhile lo mthetho omelana noDaniel. Lithi Daniel wawuva lo mthetho ukuthi kuthiwa mangabikho into othandazayo la eBhabhiloni. Asifune into zosibangela umsindo. Awukawa kuyo lo situation uhlale nabantu abathi asifuna umsindo. Nobuthandaza bathi ayi lo umsindo asiwufuni. Noma khelwane bathi no umsindo asiwufuni. Hayi ngabizwa ngihlahla kwaMaskanda abizele meeting kodwa hayi bakhala abantu bale ndawo ukuthi eyiwena awubalalisa ungcola kakhulu ebusuku emini uthulile ungcola ngaxolisa zange ngiba explainele because aba understand ukuthi impi yasemini ayifani nasebusuku. Yeah. Hallelujah. Unothi ulele uzilelele uhambe hallelujah akuvusa uThixo akumisa izimpi. Singamasosha hallelujah ayisikabantu bempi ingakho kumele sihlale sithobile. Hallelujah. Lithi iBhayibheli esekuvile uDaniel ngoba yahlupha lento kaThixo awukwazi ucontrol mayihlele kahle nje. Icontrol wena. Evile ukuthi akuthanda lethi iBhayibheli waqhubeka wazivalela endlini wathandaza kanti balandelile bazobheka ukuthi uyathandaza bathi sijabule sesitholile iphutha. Hallelujah. Sebelitholile ke iphutha bahamba baye kukumkani. Lithi iBhayibheli ukumkani wayengawuthandi ngoba ebemthanda uDaniel. Kodwa lo mthetho kumele laba bantu umuntu ophulile umthetho kumele afakwe emgodini onengonyama. Cabanga lezi ngonyama zilambile. And akuzafakwa umuntu kuzo. Mali bangigama lenkosi. Lithi iBhayibheli wazama ukwala ke baze katshona ilanga ukumkani ezama umthethela wancama. Hallelujah. Ukumkani uzamile ummele. Ingakho ngithi kubazala bala abakhalisa ngabantwana angeke abantwana bakho ezinye zezimpi zifuna bona. Ungabakhuza eyintweni ubaxelele ngomlilo lonyingena kuwo abantwana bangamameli ubabone besiya. Malibona igama lenkosi. Hallelujah. Abazali bakhala ngabantwana bangabakhuza abantwana babo. Kodwa lithi iBhayibheli ukumkani uzamile ummela uDaniel kodwa akakwazanga ngoba lantu ibibhekene noDaniel. Ezinye zezinto usube zibhekene nabo mhlambi bangangakuvu bakhuza ngomlomo. Abanye kudingeka bangene emgodini. Hallelujah. Bebekade bengamamela abantwana bakho kodwa kudingeka bangene emgodini. Hallelujah. Abanye bastubborn abantwana bakhola ngoba uThixo uyakwazi uvula ithuba loba bangene. Hallelujah. Mali bagigama lenkosi. uThixo uyakwazi uvula ithuba loba bagagaleke bathi sebephakathi. Hallelujah. Bathi ngiyakhumbula umzali wami ebengiguzile mali bagigama lenkosi. Mangabe bephuma angeke bafane naqala. Izothi mawukhuleka abantwana bakho mabengenile baphume ngoba mangabe bephuma ngeke babe safana naqala. Lithi iBhayibheli uzamile ummela uDaniel umthethela ukumkani hayi kwadingeka ukuthi uDaniel le i-challenge ibiye yakhe. Ingakho bengishilo eqaleni ngathi abantu kukade ubanceda bangangakuncedi mawusenkingeni. Basonga izandla ngoba le impi izoqeqesha wena. Hallelujah. Bakubheke bakhulume kabi ube ubanceda
uhambele kuwe kude ngoba ususafarisa. Haleluya. Malibonga igama lenkosi. Mawuva kakhulu izinto ezithetha kakubi ngawe ngaba bantu kubanceda. Haleluya. Umangale kanti lo mgodi wengonyama ngowakho. Awuzungena nabantu mawungena emgodini wongonyama, ungena wedwa. Haleluya. Haleluya. Mawungena emgodini wengonyama, lithi iBhayibheli zazilambile lezigonyama, wafaka uDaniel. Ngoba uDaniel ke wayegqunywe inkazimulo kaThixo. Lithi iBhayibheli lapho sifuna khona uthe ukumkanye Daniel usindile na wathi uThixo uthumele isithunywa sazovala imilomo yengonyama. Noma lezibukhali azibakhe akhange sibesakwazi ubabukhali. Wasincisha uThixo yaphethayo yoba singadla umuntu. Mali bangigama lenkosi, abantu besazi ukuthi uphakathi kwengonyama. Abantu belahlekelwe lithemba lokuba ngeke asaphila uDaniel. Abantu sebemngcwabile uDaniel, base babavala phezu kwakhe, bamvalela lengonyama bamshiya. There's a period of time lapha empilweni ozobhekana nengonyama zakho. Ngonyama zakho azibekelwanga laba bantu ukubanceda kodwa zibekelwe wena. uThixo kwelinye ixesha uyakwazi ubasusa abantu ekankwakho. Nababe bekwazi ukuthi ubabone banentshisakalo yokuthi bangakunceda, bangabi namandla okukunceda. Mali bonke igama lenkosi, babekhona nje ekankwakho ngokamazwi. Uthi utshonelwe ngabazali, bathethe kungavakali, baduduze kungavakali, bashumayele kungavakali, ngoba lezi ngonyama sibhekene nawe. Nabantu abakubonayo bathakasela empilweni yomntu, ngoba lezi ngonyama sibhekene naye. Haleluya. Ingonyama zingakhalisa phambi kwempilo yakho, kodwa zinamandla okuhle. Bayomangala nabantu ukuthi udlula ezintweni ezingaka, uphume kanjani. Ngizothi namhlanje sidumise uThixo wavala imilomo yengonyama. Sidumise uThixo wavala imilomo yabantu abathethile ngesasa lethu. Sidumise uThixo wavala imilomo yentsaba zethu. Sidumise uThixo wavala imilomo yabajabulayo guys. Kwelinye ixesha akumele ublame wonke umuntu obesempilweni yakho. Ngoba namhlanje sinqatyelwe nguThixo ngoba sinabantu abanenzondo. Abathi ngabanceda abantu. Mangabe ubheka la emgodini awuva ngoShedrack noMeshaki noAbednego. Awuva ukuthi naba bebephezulu babuya bonke eJerusalem. Awuva ukuthi bazamile ukumkhupha nawo. Hallelujah. So ukuze singanqatyelwa uThixo ebandleni likaThixo, ngathi singakhuliswa nguThixo, sibe nale understanding ethi ezinye zezinto esikuzo namhlanje zezethu sodwa. Thixo mayizokubusisa ususa abantu empilweni yakho, ngoba uzokubusisa wedwa. Udlula wedwa ezintweni, ungena wedwa ezingonyameni. Abantu bekhona bangabi namandla. uDaniel mayephuma uthi uThixo undisindisile. Kwelinye ixesha uThixo uzobasusa abantu empilweni yakho bangakuncedi, ngoba befuna ubufakazi bakho buqonde kuye straight. Hallelujah.
esimdumisayo uThixo nekhwele uThixo ufuna udunyiswa yedwa uzobasusa so that ubufakazi bakho buphelelise uzophelelisa ubufakazi bakho uthi ngeke ngahlaselwa mina nangabase ngosela manje angazi abanye mhlamba bakadlule hallelujah malibona igama lenkosi there's a period of time lapho uba wedwa hallelujah but izinto zikaThixo ziyahlupha ngoba mawungena wedwa emgodini wengonyama kodwa mangabe usuphuma uyolanda into zakho uba nehlahla labantu elikulandelayo abanye bathu sephakeme ebekwe kule ndawo akuyo njena angehliswa nguThixo akhohle ukuthi wahlupheka wena wedwa utshona Yesu uthi baba mangabe ukuthanda kwami kodwa mayidlule le ndebe lamanzi maningi kangaka kumele aselwe nguwe wedwa hallelujah lamanzi kumele aselwe nguwe wedwa uthi mayidlule le ndebe ingabe ukuthanda kwami kodwa ibe ukuthanda kwakho Thixo cela simele nyawo egameni